O e lava o lo mātu tua, e pa ia lava oe, e whaavavau lava lo alofa. O i e se alua ele maunga pa ia, o lo i e lo o fio anga, wana o le i e lima mama, ma le loto e mama. Pa pena alo mātu whanau nau le nei fiafi le tua wa o i e alua tu i lo no fali. O i e alua tu i lo mamalu, ma le mea lo e fio ai. Wana o le na watu le loto i ate oe. E iei lima e mama ma le loto e mama. O le iei le loto e tapuai, e iei le loto e whamaoni i ate oe. Awa o lo lava no fuali i le tua. O lo iei lo mamalu ma lo siri ese. Wana o le tapuai i ate oe le nganga ma le memoni. E whaala talata atu i ate oe awa o e lava le tua e tapu i ai tangata o la uma. I le loto whamaoni, i le loto mawalalo. Mātou te vi ia oe le nei e fiafi. Mātou te whape atu. Whape tele le tua. Awa o e lava le tua e pule au au i me uma. Le se tasi e whasiri au pule i lau pule siri ese. Awa e matau tia lava oe le tua. O e na e whaia mea umalava o lava le tangata. E tu ina mai ai le tele o au mea lofa, mai se foi o le pule ai ma le whati tau. Pule ai ma le nganga o le alofa, ma le matau i ate oe. O e mai ai foi ai mātou le tele o au mea lofa ese le tua mātou te whao ngaina. O e lava e pule i mea uma. E te whao ngaina i mātou o auna o tangata. E whatau waa i ate oe malau matau tia. E vi ia oe le tua le nei fiafi. Mātou whape atu whape tele. Moni lava upo le vi inga i peona mātou vi pese ai le nei fiafi. E le lei oe le tua wai whaava vaulo wa lofa. Mātou whape te iatu ono le nei aso mātango fi. A mata mai lava fo i le tai au si e pa ia mai le nei fiafi. Malu mai le pongisa. Mātou tū matepa le matau tia o lo wanga le lei. Ona mātou whapea e lea o oe o lea tua matau tia. O e nei whaia le fōwhanga nei whaia mea o malama. O mātou fia fo i le nei aso i le tele o au whaamnianga. Ua lasi lava lea tua. O le ma whaia fo i e mātou upo na whaamatalaina lo le lei. A wau e whaupopoina le nei aso i aso lo mātou ola. Mātou te ola i pea matau mawhai atu e le manuia wa e saunia tātou te toi mafutai. Vi ia oile nei pō. Ia vi ia lava lau swafa. Le tuol ta male aloma le nganga pa ia le tultas pa ia. Mātou watu fo i o luma le nei fiafi mātou te banga ia lau upu le tua. I lau lava lau ai. O lau upu o le manuia. O le ola ia i mātou. Mātou atu i atu o e au le whao unga mana se e hawhia mai lo lava matau tia. Nganga pa ia whao me oma le a mātou whaia. Mātou te tala au a whionga pa ia mo mātou tala noina. Mātou te whia maua mai ai le tuani whaamnianga. Pesoa soani lea ilo mātou so i fua le ola wha le nganga o tangata. Whao mai le tua, whao le whalongolongo o tangata. Whao ufo i le au nanga le au auna le nei pō. Pe a mai a fo i mea umare nei pō. Ia tu mau pe ia te oe le vi inga, o le whanitanga, o le whamanu, o le mamalu, o le siri ese, a mai le whatau waa ia i mātou. Whamanu ia i au tangata, e ala i lau upu le nei pō. Ia vi ia lava lau swafa e whamavau. Ono Yesu Keriso lo mātou lii, o te talo atuai. Amen. Ia Whatalo whatu fo i male ngang whalolo ni fiafi lau whasau saunga Samoa. E le pa ia male mamalu fo isi tātua tunu pele Samoa i ona waenga ese a mata mai lawa fo i ia e maunga tele se ia pa ia maunga iti e le lasi o si o tātua tunu o tātua mafutanga ia nei fo tātua mafuta nei fiafi e whatalo whatu male ngang fi le swafo i sul tātua li malo tātua whaola. Ia o le tātou Paul Klame masani fol nei o le tutu o le upenga i le loto o la auto. Au na fol nei poni fonunti whata alofa atu. Ia te utau nei fiafi tupu mai e ta mali i si o tātou tunu. Ia mai se foi au na le tua mautou fol tua so stovine
Whaatalofa atu ia te utau lau whainga luenga. Ma lola ngā nuru e fōle nei vai o sai, tiu te mwhaiva o staulanga, fōla whalaina o le fionga le tua, le upo le tua, ma lole au auna, ma whai le whaiva e pe on tā, tō fiai tātou e le tua. Whaatalofa atu I nai o tātou tua āmātu tua, tua asensina I te māmatina, o lo tāpo I mai, ma talo mai, ia I ngā luenga, e mai se fōi ia o ngā luenga whaasalivi, ia o lo whengai fo I malau whenga luenga. E mese o lau te talo ia so o mai lau whenga luenga o ngā lulue I alo matama whanau si o tātua tunuu whaaftai te talo. Whaatalo whaatu I nisi o lo mafuta mai tonu o mauta ngase whaatotoria fo ia o no mai o le tino. Whaatalo whaatu ia tu tau. Nga le leile tua I o atu le mana o lano whamalo longa ia tu tau. A o whengai ai ma whaingta o le tino. Atalo fatu nisi o lo maua malita to Paul Klame I tonu o whalipuipui. Ia po whea lava se me whalipuipui o lo e saisiti ai ono tulanga o whasalanga mal tulinga o whasalanga whalmalo. Atalo fatu o lofa le tua pa iatu le mana o lo na nganga whamafan whana. So ni atu au iei taimi to e sea ma ainga. Ngata o lea atalo fatu I le tātua tunu o lo whengai fo I matiute nei fo I fiafi. O nisi foi ufo ia tu lunga wala fto mai nga luenga o nisi o fenga I nga luenga nei po tiute o le po atoa mai se foi nisi wa lata foi taimi e mana vai fata alo fatu ia tu tau pole alava se nga luenga o lo e foi o e fenga ia tonu o fenga luenga tonu o maota malawa ele ngata foi leo lunga o ala tele fata alo fatu ia tu tau ni fiafi le swafo Yesu lo tatu li faola. Hata alo foi le loloa o Samoa, si o tātua tunu pele o lo ta ape e tunu SS o nei ke lope tātu te iai, po whea lava se tunu o lo e mafuta mai whaafonga mai iai whata alo fatu. Le tātua Paul Klame le neo tu o leo penga e le loloto ia toe, ma lo le saili ma lo, whaamanuia le tua ia toe ma le ainga, po whea lava se meo e mafuta mai iai, whata alo fatu, mai e whaamanuia atu ia toe le nei fo I vai tau o soi fuanga. Ia e le whangalino fo inisi o asia si mai tono le ai o kilani ona o tulanga fo I o whangai e fo I ma whonutanga ma mawhtanga e meise fo I o whalawilave o le nei soi fuanga whata alofa ia joe pe a whai o e iei tono le nei ai o kilani si o mātua ai pele. Ia o kilani lea wa e mafuta mai fo le nei fiafi e fo staimi e te toi taliu o tuai ia inga manu o mameo lo nofo mau mawai a lofa le tua whaamanui atu ia te utau I fōwhanga uma. Ata alofa se tasi toa whaafonga mai steimi mōmua nei, toa whaafonga mai e nei Paul Klame, whaamanui le tua ia tua e ala I le fionga pa ia le tua. Ata alofa I le sunga ia sau nei fiafi ma ngā lue atu ma sunga ia sau, ia manuia sau malona ainga. Ia le tua, ia e whapena fōi ona se maalia le tātu sāle nei fui tausanga, vawe le alo le tausanga, ia le foi la mai atu ia nei masina ia ona ulia tu foi leo le masina lona se fulu le teusanga ia ma peia o le emo le mata le umo le nei teusanga ia ai tātou alo tu foi seisi teusanga fo manuia tau nei anga leile tu I lau fo launga Samoa ia I foi inisio ainga o ui I taimi whaingta ia ono le walau pa ia ale tua e nisi e pele ia te outou mai tātou a lofa le tua wha mafan whanaina outou lo na nganga mafan whana. Ia, au le nei fui e fiafi ia, au le a tātou whalongolongo foi, la tātou wō I le fionga le tua tātou whalongolongo, po le a foi se whaamnianga, au le a tātou a mai e tutonu le fionga le tua. Ia, au le upua le tua ia, e tala ese lava ia manatu ma telitonunga. E le tutusa uma ia telitonunga I le fionga le tua, awai e fele le upo le tua. E lo te mau a inga e sosia, ese foi a wala. E tātou te whaitau ma o tātou au maia I o tātou te tonunga te to tasi ma o tātou te liaina. Ese, e le tutusa. E ono ieini ese a inga foi ono le upo le tua. Ai tālu sia ia aua ne ieini ese a inga I le tātou lava nei ma tā upo po le tātou Paul Klame. Ai sea, a maua le nganga o le loto e malama lama. Ave se mea le lei, ai whaangalo ma ave ese se mea I le whitaui ma lau whina ngalo. Ona mānei a lea, awa e peano whaiatu, e le tonu ma sao uma mea uma I le manatu, ia me se fōle su e le te ngata,
ma le mea lofa wa mai e le atua e tau mawhai ai ina ia whao ngā e fisoasoani ai i la ngona ma te tununga ma manatu e whaasoa matu inatu i lunga o le laulau ai pule oe po le ale mea e te aveina ave ma oe se mea le lei e mese lava foi lao ma ta upu nei o ma ta upu whaapul kalifa po o ma ta upu e tele na talano ina ai ia mea winga ese o mea e whaatustusa ia e mese foi o tala o mea na au maia pe na whaasolo mai le whengenga tuai ai toi eko mai le whengenga fau i mea tau o walo anga ma pero whetanga e eila mea e ono whaingta i lau whaafonga ai oe te popole mai le ngango le tua e fisosoani i lau whaalongolongo ia ma ia pu e mai se mea tāua ma se mea o ngā o nei fo i mata upu ia o ni mata upu e tele lava ina fia i ele mamalu le tunu o nisi fo i na moli mana o i toi au mai le mata upu whape nei a mese lava mata upu i mea o lo a ngai e tu iai i le tātou soifua ma pol kalame le tua ngai i le lumanai o le tele fo lao nei mata upu o ni mata upu ua umana ta ua mo nisi o tātou pol kalame ni vaenga ma ni mea na tātou talanoina o nisi foi o Paul Kalame, i o leva lava na watu i tusinga. E ni tele o tau sanga o mawai, nisi o newspaper sa iai, i sa whaitau waile mamalu le atunu. Le lava la u toi o mai foi nisi o mea wale, tele ala o mea o mea ua uma o na tusia. E nei tusinga ua leva o na mawai tau sanga o mawai. A le fu toi o mai, esa, i o le nganga lava lea o le ngā ruenga, a le tua, e wha manatu. E to e wha matala ina ia taofi se mea lelei ma ia mautu se mea i lo finangalo. Ai meise o le tātou wola fia sa ili mfia mala malama ili atua. E fwa lawinga alena e whaalongo so i se mea. Na, o elana e fia, elana e whaalongo so i se mea ma watu so se mataha upu e whaalongo so i ai. Ona o lo finangalo le nganga pa i o le atua. Ina ia e tāwhia se mea lelei. E sfai evangelia, na mulimuri a iase tina, a mata mai lava i lisi tu o le atunuu, se ia o lava i le pito i lalo o le atunuu, o mulimuri ase tasi o tina i se fai evangelia. Alu leo le tina fai le fai evangelia. Wa tele au sa uninga fai evangelia, o le lava o te mulimuri ma u whaalongo longo ai. Ai le sui asa o mata upu. Fa mai leo le fai evangelia le tinalea. Wala na le suia le mata upu. Ina ia se e maua se mea o ngā. Ma se e tāwhia se mea le lei. La ele o ngā ese ai, ia mamana o isni mea fau. Ai le tāwhia lava ma maua se mea le lei mai le mata upu e tasi. Ia po se mea wa e whaalongo so iai o la hunga ai lau whaifi au. O lono ina ngai fina ngalo le tua. Ina ia se e tāwhia. Se e pueina. Capture the theme or the essence of the message. Why? Because that is the reason. That might be the reason why you hear oftenly that same message. Loinga lai tāhua tele. Le volau tātou talanoi nei mea e tāhua tele. O le mata upu tātou te fia talanoa nefia. E wha wau el tātou mata upu na talanoa mai. O le fia wha tāwaina lava o mata upu ilia. O le mata upu i mea o aso muli. Eschatology pe ono tā ua. O mea muli. Ua o oina. Ia po o onga. O mea muli. Po mea o le atutupu i aso muli. E la le upu na aska le tātou talanoa ai. O mea muli. Catology, lona winga, o onga. A tu vatasila. O onga. O mea muli. Po kalame le tua i aso muli. Na, le alana tātou talanoa ai. O mea o lo tātou vava ai. O ni mea o le atu tupu mai. O lo fotua i mai le lumanai. Le lava tātou te sāwali vali fi le mō uso matua whawhine le taimi.
o le alofa tu noa o le atua. O le taimi o le nganga pa ia. O taimi ua tā ua e nisi, o taimi o aso e ngatai. Taimi o le alofa tu noa. O nisi fo i e fai papea. O taimi o le ekalesia. The period of the church. Or the time of the grace of God. Or the dispensation of Gentiles, of the church. Po taimi o le dispensonia. O le ekalesia le tua. Le taimi nei tātou te iai. Taimi nei e te tau ona matua malama le lei le tangata nu ese. Le kerisiano nu ese iai oe mau. Nu umai ese mai le nu o le tua. This is our time. This is our moment. Taimi le nei. Au ta ua se tasi o po. Mai le tusi o le apostolo Roma. A Paulo i a Roma. O lo iai le mata upo le sumaltasi. Fa mai ala apostolo Paulo. Se ia o, fa mai o te toe fo ia i lo nu. Ai se ia o ina. O mai uma pe ia fo i mai ma ia o mai le ato atoa. O nu ese i tu tonu. The whole of Gentiles should come in. O mai tu tonu. Le lo fai tau ina, le ta ua i o upuna la apostolo Paulo. O lo fai tau, ia i tātou le olive vao. O le taimi le nei wa mai e le tua, tātou te pu e ai le avanoa ma awane e o tātou whata malai. Le ala winga upo a Paulo, tātou talia ina le wha o la tanga Yesu ke riso le taimi le nei, awane e o tātou whata malai. O le awala le mwhawano tātou o mai to tonu o whainga mea le atua ma Israel, o le olive le leia ia, o le atua malona nu. A le ua maua le avanoa o nu ese, i ele taimi le tātou te o lai. Fa mai leo Paulo, fa fonga fo i upu i o la u fai tauina. Fa mai. Ua faa ma a ina loto o isi Israel. Se ia o ina ulu fale umamaile a to toa o nu ese. Ona faa o leina, ona toi fo i leo le atua. Faa o leina Israelu. I lona lava taimi. Taimi le nae sa wei, toi fio mai Isu. Ma fai le faa o le tangatele o Iakopo. Po le nu o le atua. E fa fel taimi le. Mai Paulo. Awa tātou te fata mala. O lo tala noa Paulo i tangata e lua i tono mata upu i a iwa, se fulu ma se fuma le tasi al tusi a Roma. O nu ese, matangata i uteia. O lo ofa pe nao na awa wai mai ei wha mtalanga a Paulo. Au mai ei leo le metafoa po se me whatustusa, o le vine, o le pongai, o ai le pongai, o Abrahamo, na tupuae. Tupuae ma waola Israelu. Ai tango le tua ta fati isi lala, aisa. Taimina te e a Israelu ia Yesu. Fata apelo e le tua le. Ti a fit se fulu le nu, lona lava nu. Iuteia. Le ana ta ape ai. Ai maua e lo ma le ava noa nu ese. Ai fai tau mai lunga, o le manei e fai mai ua. Ave ese ina fo isi lala, a ua faa pipi ina. So we are craft in tātou le la au, i le olive fa mai le ua sua whatasi ai. Means, ua iei tātou, i le manuia leo Abrahamo, le whiangainga le atua ma Abrahamo. E o lava i le malo ke riso Yesu, le manuia lea, e le to ave esea. E le o to e tamatu i fale tātou pe adopt, fo le tangata esea, aisea, ua adoptinga po ua, fa te mai tātou e le tua e ala i le toto, le tamai ma moe o lo nātali, alo pelo Yesu ke riso, le wa vea i tātou, ma whānau moni, a le tua e ala ia Abrahamo, whānau Abrahamo. So e vi ia le tua, le lala tātou tala noa, pe anō whai atu, tā hua tele, le tātou tala noa i mata upu, o le whaasolonga le tātou, langa voi tātou ti fia whaitawina ma tala noa, e manaia i o le malama le lei, i le whaasolonga, the sequencing of this
last days unfolding program of God. Le whaasolonga sao. Lea na tātou tala noa. E mua mai a. O le si tianga o le ekalesia. Ia pelana o tāua. E to tele atanga. Te o foi la isi Kirisiano. Ma le tele o isi branches. O le wha Kirisiano. E le tele tonu. E le neimea e tāu o le si tianga. E o foi la e le matau pulo na lua. Le melo na lua. Le wa matang tātou tala noa. Pe a uma le si tianga. O le a the rise of the Antichrist. Po le tu la i mai. O le Antikristo. E wha solo atu wha pena. So o tuai ma le melo na tolu tātou te pa i ai pe alawa le taimi. O le a. O le taimi o pua ngā o Iakopo. Le fitu tausanga. Le wha umaina o whai ngā mea le atua malona nuu o Israelu. Winga o toi fo i le atua ia Israelu. Mo le vai e so sae lona fitu fulu. Lea e to toe e wha umai le whiangainga ma fuafuanga le atua mo lona nuu. Toi fitu tausanga. Wa uma le ono iwa tausanga. Wa uma le ono iwa vai e so sae. Wa uma le a fo i le fase lau valsu ma le tolu tausanga. A o le to e fitu. E a toa le le fase lau iwa se fulu tausanga. Na fola e le atua. I a kuresa. E ta watu i le nuu o le atua. A ua tfo i le tawhianga. Ta penai mo lo latou Mesia. Le la tātou te tala noa i le fia whine. Tātou te fia wha umaina la ki lia le leisi tianga. Nge manino langa o le tā upu ese le tā ua. O le mea esi le fia. E le ai ma se si lava valo anga e toe wha taun uino valo anga lava o le fia ngenga tuai. Se ia vanga nā ua tupu le si tianga. O le si tianga lava o le mea mo mua lea e tupu. Langa o le fo i valo ia ma tau mai si tianga. Ai mua lava le si tianga. O na fato atu tupu o ilo leo nisi valo anga ngai te iloa ma lo te iloa le te leo valo anga e winga le toi fio mai o Yesu millenniuma o lona maa lo whaama sinonga o le manufe ai ma mea uma lava pupua ngā Iakopo o mea nai mun mai. But the very, very next event that will come is the rapture of the church. O le siitianga, o le ekalesia. E la se sina watulanga text mana miela u emaili. E fia maila na fisili. To lua la ni fisili na watu, le sina mantal noa, le sila na watu le emaili le. Umata watu le emaili pa fia fisili, watu voise fisili. E se fisili fa pea. E lua fisili na mail vai asol nei. Ono il tato por kramel vai asol ente nei. Va pea. E le o valo ia ina i le whengainga tuai le si itianga. Whaamole mole la lausunga fonti. E whape whea ona tupu le si itianga i le whengainga fau maleanga i luma. Aelo i eise valo anga i le whengainga tuai. O le si fo i la le fisili e peo na mai. La o le ta o tuol ta maa le na mai le fisili. Whapea. E le o maua fo i le tuspa ia le upu si itianga. Ai maise le whengenga tuai. Mana ia i o le fisili. A o le sila fisili o se tinana mantal noa. Po le ale se senga. Te lo le na upa ia i le vaenga lea. Ai le belto e pa ia nei. Po le ale e se senga o le si itianga ma le toe fio mai Yesu. Sa tau whalongo mai el tina aina tele i manino. Po le ale se senga langalenga o ta ua. O le fio mai o Yesu i le lumanai. E lua o na vaenga. Ia ai o le a tali mua la le fisili mua. O le apostolo Paulo. O lo ia ta ua mai le mua le koranito alo na mta upo sulma le 5. O lo ia ina le fai upo e 5 sulma le tasi. Ia aluatu e ma 5 sulma le lua. O lo ta ua i Paulo ia ni upu e whapea whauta o te tau atu ia te utou. Le mea lilo, whamai Paulo, o te tau atu o lanuinga, o le a o whaeilo ina atu ia te utou.
le mystery, le mea na lilo le whenga tuai. E le aise perfecta na ia vavaloina, pe na ia tā ua. Te loe ofo i le kalesia, na fo i tā ua e la apostolo Paulo. O le mea lilo fo i le na, saile, e sa lilo le whenga tuai. Ai o le ua whaalia po ua whaatinoina mai, i le whenga fau o le kalesia a Yesu Kiriso. Nena mata i le aso le Pentikoso. E whapena fo i la le si tianga. O le si tianga le mai la apostolo Paulo pe. O le whai po lima sumaltasi mai whaauta o te tau atu i a te utau le mea lilo. Tala noa no Paulo le si tianga. Mai lo Paulo. E le mo moe i tātou uma. Ai li iua i tātou uma. Wha solo e a leo le wha amtalanga e Paulo. Wha mai e wha fua sei. E pe o le emo le mata. Ona li iua i tātou. Le nau tā ua. Me ta ole physical. Fo le suinga o tātou tino. Transformation. Glorification. O maua mai o tātou tino. Whale langi. Lango le taimi tonu wa le si tianga. E tupu le mele na. E wha mai na e saulu mo molte salo ni e whaafo e pusulono su fitu. Wha mai e whaafo sei fo. Ona toi tutu mai o e uoti o ia Kiriso. Mai e le mo muae. I tātou o e lo ola pea. A wha mai a tātou te o ifo whatasi mai lātou o i lātou ia na toi tutu mai na oti o ia Kiriso. Amen. Wha mai o noa e whatasi la ia i le langi. Whetai ai mai Yesu iao. Wha mai whetai ai ma le lii i le vāni monimo. Ona ma futa i lava lea pea i lātou ma le lii. Ia le nā. Olo ma le lii ma le e kari si tia. I le ola i le langi. E whai e le. La fo le wedding supper. Ia ma whai e le whamsinonga o tangata ua sa watu ili si tianga po ua maua i la tūli wha moe le. E loringa la, e le o ta ua mai ai, i le whengenga tuai se valo anga. It's a mystery. E mai si mei tonu le whengenga tuai, a mei tonu le whengenga fau. E whai mai Paulo. O le mystery, loringa, e le i langa o perfecta ia, ia o perfecta e sa tele na lato valo ia meo le atupu ia Israelu teimi o ta whianga a mese foi o le valo ia o mea o le atupu ma le fio mai o Yesu. E special si tianga. Ne ta ue Paulo o le mea lilo ai na faa matala mai lo le apostolo o Paulo o le mea lilo le o le mea lilo o le si tianga o le ekalesia. O le upu foi la, e le ase se sengo le upu ne o le sitianga, ma le upu o le tolu taspa ia, e le maua le tuspa ia. Te leo isi upu e le maua le tono le tuspa ia. Pena pauna le upu o te watua, o le upu o le Trinity, e le maua. O lai ai tu tonu lea o onga o le tolu taspa ia, le tamaa le alo ma le nganga pa ia, e te le maua le upu lea. Trinity po le au ainga o le atua. E ase se senga. E le whapea la o iele upu. O na le o iei lea o lea o onga. Po le doctrine, po le taupsisini. O na iei. Ia e aluta, e o tātou sue. E o tātou sailiri. O le si vesili, po le ale se senga o le si tianga ma le fio ma Yesu. Tātou te va ai uma i le lumana i lo ulea tel tununga. E toe fio mai Yesu. E awane i mix whaatasinga, le toe fio mai o Yesu, ilona toe a fio whaalua mai. Langa e sau tu vai, e tu vai o ia, e lunga o le maunga o liwe. O lana mystery coming for the rapture, to take or snatch away his church. He won't reach the earth. E leo o mai o ia i le lau ele. E ngata iao. Ai o ifo le ka le sia si tia. Ringo le si tianga. E fio mai Yesu iao ma ngata i na. At the rapture.
The Lord comes in the cloud. Pe ona ele mo te Salonia mtau po fafa po suma fitu. Mai fio mai o ia yao. Mai ona fetayai to meet us in the air. Opunga ngai ai. Il fa Britannia. Mai ona fetayai le mai tatou yao. Loinga o inae koe take off ai. Ia le si tianga o le e kalesia. Na ye up na ye fa po suma fit mai ona fa fo sei lo na ave na o i tatou o lo ola pe matutoi. Fa tasi mai la tou yao. E le uma foi no fa tuan le la. O ele fa tasi mai la tou yao o i la tou tanga te ento tu mai. Tu mai tu ngamau na ola mo na oti o ya keriso Yesu mai o tu ai la tou o na o fa tasi le mai o lo ia Yesu ke riso la to soifua ma ola i le ola fa ia ina ma ola tu mauleli a lo ola pel te mi fio mesu o no fa tasile ave mai la fa fu se ila ona glorify ona fa maluina ila to na luinga na me fa mai ua ave ese mai o la tu fale apitanga e pala fale tino Salo ta ufa fa Paulo ia le tino lea ina le ta upula na sulima. Ana fo isi me lo ta ua i Paulo isi fo i tu si Roma isi tu si ngai ta ua fo le tatu tino nei tino e ave seina le tino ang sala la ngai le mfo no fale atu tino lea ele me te tau ona iai le au fa tua po le fa na o le tua ua Filifilia, ila to wall si tiang. Emana o mia le tino fa le langi. Taipe o le tino Yesu le na tu mai. Maua Yesu le tino glorify le na. Tu mai Yesu ele toi maua eia le tino e pe o na ye le tino ang sala. Ia Yesu ele na ye Yesu le tino. A ele yang sala va tasi Yesu lon soi fuato. Ana tu mai Yesu ele o le tino leo Yesu nga ye momo. O le tino fo le tinga pe a ia politino to em foi to e faso so ine langsala o glorify Yesu. That's what we call glorification. Wa mai le tino o le tino ele to em fai ono to e pa se ang sala pos faso songa na tino la la sa uni o tu mai Yesu tonu lo na malo pe a o le te mi fa le lo na malo pe a uma le famas nonga o malo na ole fio fa lua mai la Yesu e fio i fo ia matu vai le monga o lipi ole se senga langa o fio mai fa lona le mele ta o da do le fio fa lua mai Yesu ole fio mai Yesu ma o mai ile lolo langi le nei ta tu te ia e tu vai o ia le monga o lipi ya nai ta o le tu si Sakaria e ale me ole atupu tio le mafui e male me ole au ia pe afio mai Yesu mta po suma fa fa po tolu fa pe a mata mai fa po mo le ia le afo ile valo anga mana sa ulu tala ngal mta po suma fa Sakaria fa mai ole malo le mesia lo ringa wa fio mai Yesu te mi olon malo la te mi fio mai Yesu fa i unga le fitu te usanga le ana uta o te mi popo nga fa mai ole tau o e ita ia Jerusalema o la tātou li liu, o la tātou li liu mai i le li whatau ia Israel. Mai whauta o le ao o mai le aso o Iova, man te o lia tala no le aso o Iova, tala no le fitu tau sanga lea o whaamsinonga o le ao o ie o le a iai pēr i le lolangi. Me tu whainai i tu tonu ia o lo oa o le avetea, taimi lea o le ao atu maa lo uma, o fili o Israelu o le avangavangaia e wha umatia Israelu le taua, le taua o le taua i amaketo. Wha mai leo le wha upuelua. Awa o te wha potoina no uma e tau ma Jerusalema. E a ea le ai, e vetea fo i fale, ma fetosina whawhine, e tai whaatanga tō tau ina, le tasi vaenga o le ai. A o e to toi re nuu, e le whaate e seina i lātou i le ai. Ona fio mai lea o Iova e tau mai anu.
Pei o le aso na tau ai o ia i le aso le taua. Mai leo le fai upu e wha, e tū ona a ao i le aso i lunga o le maunga o live, o loo whea ngai mai Jerusalema i sa sae, e vai alua ina fo i le maunga o live i tutonu, sa sae ma se sifa si wha solo ea i lalo. Nā lea e mai e le valo anga e winga i le fio mai leo Jesu, e sau o ie tu vai. Sau ie tu vai. Tau lea tu vai Jesu, e whaasanga atu e le whai tutoa i sa sae o le pā Jerusalema, o le taimile nā whato ato i ta tala i a le whai tutoa lea inga ngae po sa sae. Ai a fio mai le tupu o le malo Israelu i tutonu o Jerusalema. Nā, mea nao le a tupu. Lale me whai Jesu, tau lo Jesu, ua vangavangaia e nuu ia Israelu. O ina le tupu e lo le tau. Whaasanga no Jesu ma whai lo le lavea ino Israelu. O le nuu o le tua, i le taua, i amaketo, le tau o le taua, i amaketo. O rawinga, uso mtua whawhini. E toi fio mai Jesu. E toi fio mai Jesu le si tianga. Ai ma nei a le si tianga. Ai wata atu te whaatali atu i si toi fio mai Jesu mun muli langa. E whaisi ngasu tele o le fitu tau sanga lea. E a pāta ile, e fio mua mai Jesu, e avela nei kānesia. Ma le fio mai ile taimi e tū vai ai. E wha umalana misiona, mana fufuanga, o loo tutoe, uso mtua whawhine. Loinga, o le mea te tau na whai e tātou. Wa ai po ua e whanau whawina. Wa ai po ua e talia le wha o le tanga Jesu. Paule o lo wawa noa. Paulea o le mea ma whai ai, o na whailonga ina o e le tua i lona whailonga o le nganga pa ia. E ma whai ai o na e ola i se o langa sao niuni, tā pina pena, mole toe fio mai o Jesu i le si tianga. Tau tātou whanau whawina, ta lia Jesu, born again, ta lia le wha o le tanga manu o iai le avanoa. Ta ua fo e, whamalosi atu, tusi atu le apostolo Paulo i lona atali whaelenganga o Tito. Whalongo fo i upu ia, Tito e lua, o e posultasi o suman wha. Awa o le lofa tu no le tua ua au mai ai le wha o la tanga. Ua wha alia mai lea i tangata o malava. So you have no excuse. Le ai masesi e sisi sio, aisa. Halefa mai Paulo ia Tito. Wha ali mai e le tua lona lofa tu noa. This time. Ai el teimi umai le lofa tu noa le tua. Le teimi umai. Teimi e ai le pu. Wha uma. E umai. E uma lo le lofa tu noa le tua. Tupu lo le wha lavelave. O le a e ui poponga. O le a o ui poponga. O na fitoa to e maua leo se ava noa i ta ua. Ai whaingta. E whaingta e le whaingo fie teimi. O le antikeriso ia po o le manufi ai. Whamai whaita wina, whaawa wina o whaita wina, whamai. O loo o mai ia te i tātou. Ia tātou te a ese ma le wha le matau. A toa matu ina nau wha le lalolangi. A ia tātou no nofo ma le wha utauta, ma le ami o tonu. A toa ma le ami o atua i le nei o langa. O wha tali atu i le wha tua tuanga e manuia ai. O le wha lia mai lea o le pupula o le atua sili ese. O lo tātou whaola o Jesu Keriso lea. That's it. Mai Paulo, tātou ese mai tu nanau. Ano nofo ma le wha utauta, ma le ami o tonu, ma le ami o tua, i le nei o langa. And tarry. Ma faa tali atu, i le faa tuanga. Se si ufa upunga le faa upunga faa tuanga, o lo faa moe. O lo faa tuanga, your hope. Fa mai e manui ai. O lea le faa moe. O le faa lia mai lea o le pupula o le atua silisili. O le tātou faola, o Jesu Keriso lea. Ya? Na.
Tātou whaatalitali mo, tātou whautauta, ma tāpena pena, pei fo ona tātou tala noa i le whaata oto i tāu pou e tōse fulu, le ata lava le nā. Le ata lava le nā, le whae pui ponga, ma tau lina tātou tala noa, tolu vaenga o le whae pui ponga, o le betrotho, po le whaamau, po le whauwhautane, ia elenga ta fo ilea, o le taimi, mai ele po o sau le whātoa whaia wā. Taimi o le betrotho, taimi o le whengainga, po le taimi o le whaamau, taimi wa e ta lia ai Yesu Keriso, wa osi le lua whengainga ma le atua e ala, i lo talieina i lo whātua tua, o le alu pele to tasi o le atua. Paulea la wala tau a mi o tunu nai tātou, o le whātua tua, ma ta lia Yesu. Whaile o le whaamau. Ia ona e whaatari lea, alawa uman whaile whengai. Whaatari lea po le ale taimi. E sau ai le tane e a watu lana ta maitai whai poipo. Amen. O le vaenga lona luala, e se le tāua. O le taimi o le whai poiponga. Whamau le whai poiponga e whaia i le ea. E whitai i ai tātou ma Yesu. Ma o tātou atu ai i le langi le meolo i ai lontama. Ma whai ai le wedding. A umala le wedding. A uma o whai poi po o whaatasi, o whaatasi, o taimi e mita i tātou le tamai mā moe, po Yesu Keriso i le ea, taimi le nā, o tu whaatasi i tātou. Whai e le whai poi ponga. Ai wane ngano, o le langi e whai ai, whaapa i ai, e le atua le tamā, le whai poi ponga lea, a le tamai mā moe, male ka le sia, o na alu lo lea, o le fitu, matau lea fitu, e fitu le leia so e whai ei ia le meka o le feast, the wedding feast. A penale anga nuu wha Israel. E umalon whai le pō lea e whai ei ma watu whai le whai poiponga wa le pō sa wale tama e watu lana mana mea. O le pō, me ngai mana o mi ai e mori, masuau, sauni ma tā pena. Tā penale anga nuu o Israel, i utaia. E sau le pō. E le lola pō le pō. E le lo pō le taimi o le pō. Ai fe mo le tu lua boe tele na saua e le pu mai lisi tu o le ai o saule lo inga fe ala umale no ulta o le vai pong fe ala umale ai e vatula na mana mea ai ta pena le mana mea mo le taimi ai le lopo la le taimi ai sa na o le tamala mo le tama vai po e ele puli na te postponing a pe delay ai le taimi sa o lo na tali na le tamala e fua le preparation, fua le tāpena, fua le ready o mea oma, fua le ready o le me no nofo ai, ma le malana wā, e meise o mea ai, ma le tāpenanga o le banquets me umwa pena, poua ready. Wa leva ona ready le atua malona tali, leva ona ready le tamā ma Yesu Keriso. Ai whawhere kalesia, whawhere oe, whawhere au, wa e sa uni mo le whaipuiponga, wa e sa uni e wheta iai ma Yesu i le ea, i le sitianga. Nai ante oe le fisili. A whai te li talia Yesu, a whai te li whai sa umawhitanga ma Yesu, a whai le tuina lo so e fua ia Yesu, po le ale lotu, po fete lotu, ai se ole me sili mataua. Talia Yesu i lo loto. Petu Yesu wha mangalo mai, confesso o le tangatang sala. Nei whai lea Yesu, o te mana e tu ina atu lo wola i ato e. Uma whai tatu talo le fiaf, tela ngone le fiafine, e uma whai o le talo le whao le tanga. Ai mana o ai, whai ona e whao le ina pe te whanau fuawina le pōle nei, pe a o whai atu o le te talo le whao le tanga le pōle nei. E leo se mea e tawe moai pe a moai le mele o te whatu. It's a serious matter. It's a matter of life. It's a matter of life. O le me fua iai le me o iai lo so i fua. Lo wola. Pe te alu i le ola e whawawau. Pe te alu i le oti e whawawau. Na o Yesu e leo se lotu e sao ai. Wa na o Yesu. Na o Yesu. Loinga o le whaibu i ponga. E mataulia. E fitu aso e whai ele banquet. E umang whapa i ele whaibu i ponga ingo avatu. Ona whailo leo le celebration for 7 days.
fitu aso e fai ngā ai ma fia. E fia tausanga ia e fai ele vevesi I lalo I nei ale manu fe ai, ale anti keriso, alaile langi Yesu malana mana mea le ekalesia si itia. E fia tausanga, e fitu. Ia ele e fitu aso. Ai fitu tausanga, the number of God, fitu tausanga. Fitu tausanga ia Yesu malana ekalesia. Ile langi. Amen. Me fai ai, e fai ele le wedding banquets, le wedding feast, ile fitu tausanga. Uma le wa fitu tausanga. Famailia, e toe wa e whaatasi lava Yesu malana aupa ia, po lana mana mea, po lana ekalesia, mama, sitia. E wa e whaatasi, o lale mea la tupu lungo whanga ele nei. Fai e lole honeymoon a Yesu, malana ekalesia. O se honeymoon po se celebration e whaaua wina pea le feast lea mo le afe tausanga o le millenniuma I lungo o whanga elele. E se la le ta ua usum tua whawhine. Te le ala tangata e amu. There are some scoffers around. E amu le te leo tangata I le aso nei e winga I le mata au pulisi tianga. Au le yo o mai ia popuanga. Ia, ele ia se senga maso noa usum tua whawhine. Ia le au amu. Ia le se senga ma le taimio noa. Na la unga sto ina mo se laulus full tau sanga. Ele yo o mai le mala. Na fola ina ele atua. E ala I le malai ele lolo. A ilo te tununga, msalo nai tau sanga, po se lau, se fulu lima, se lau sulu ono, se lau sulu fitu, se lau sulu valu, se lau sulu iwa. Msalo ele ng tau sanga whaingo fie ia. Ele telu tau sanga, o tau sanga ia. Ua wha te tele ina le a amu. O tangata. Aisea. Ua umi ke lenga whaule wa ono. Ai whau e se full kolus, full wha maila e le mamao e se mai sami. Ai le lope wa whenga avel wa alto inga isgari sami. Whapea wa hanga lea. E pia le anga le uluo. O noa malana mele whai. Le ngata wa amu iai. Le lope no whapea nisi whai upu ia no whapea se. O se pero feta pe pero kele ngei ko inga so le manga walo. Anga manga mea ia. Po le anga le uluo to inga ngei. Ale mea moni usum tua whawhina. Sa whamaoni ale atua ianu fulanga. God kept his promise. Sa tausi ele atua anu fulanga. Mana whamaoni ai upu na vala au ai noa I le lalolangi. Lalolangi a amu ma le whaalongo. Ma le ai o se fia sa uni mata pena. I le taimi o mai ai popua ngā. A pena fui lava I taimi ni tātou te olai. O lo iai lava fo ila au tau emu ma le amu. A amu le lalolangi. I le tātou tele tonunga kerisiano e winga I le si tianga. Whai upu maulungia. Ia le tātou launga ina o le mata upu o le si tianga. Masani on tātou whaalongo ai. Pe ua leva o nou tau tala noa mau tau launga mata la I le nasi I tianga e le ilawa ni mea ututupu. Aua ne ngalo. O le isi lea sain. O le lata o le fio mai o Yesu. I le aso lea. Le si lea whaelonga. O le o mai o le taimi o le unga. O le a. O le tauemu. Scoffings will come. What happened? Le lua pe teru lo na mata upo tolu, fai upo tolu e o le wha. O le iupu wha pea. Ua mua o na iloa o le nei mea. E o mai I o na aso e ngatai o e tauemu. La tau te saba vali e tusa ma o la tau lava tu ina nau. E wha pea mai fo I la tau. O I fea ea le upu na o tau fola ina ai. Ia lona to ea fio mai. Vai upu a peteru. Whamai peteru. E whapena. Le mea e tupu. O le lata atu I le taimi e tupu ai. E o mai eitanga te tau emu. Lale me tupu ia tatu. Lale me tau whai tatu. Tu maureli. Va ai lau suau. Va ai lau suau. Usum tu va fine. Lale suau. O le anganga
pa ia o le atua I lo soifua. That's a symbol of the Holy Spirit. It is how serious you are in spiritual life, in spiritual matters. O le alo nau I mea whaalenganga. O le alo nau I le atua ma lo o langa whaalenganga. Lavar suau. Ta pena esa. Lange te le lopo la al taimi. Awani a vea o se tau pou valea. Ai e whai oe o se tau pou poto. Nama moe foi tau pou poto. Nama moe o maa aja. Wa fiu whaatari. Fōlinga mai wa delay li sawale. Ale tama. O wha pea atu on sai. Whai e pea la unga vai al vaanga la le lua fita usanga. Whai e pea la whai mai o koe leo. La umala langi la fio mai isu. Whai e pea. Alu ke mga e delay. Matu e fo lua fita usanga. Whai la unga vai wha pea la umala langi. Se wha apunga wha pea la asau isu. Ai li asau isu. Leo pea wha pea tu le tu. La e vesi la unga vai al vaanga la. Ai, lei, o te mana oe. Hold on for a few more years. Not now. Why? Because I can see the wedding lady, I can see the bride. Olo te vai atu te ne whai puipo. E le isauni. The wed madam is not ready. E le isauni le te ne whai puipo. Te tu I se ava no se I toi tā pena. Te I toi tā pena pena ai. Ai se ai mana o le atua. O le mea atua. Te lolo numero se fulu, it's a number of completion. O numero se fulu mana o le atua. A ole ai ngar se tianga. O uma. A wale o ngau ki ngā ai ngofo ka kouka ma. Ai misi ka kouka ma. Pea wofo I le o ta ma ai ngofo. Ia tina. Pea wofo I le o tina ma whanau. Ala lava e whai ngā lue ngā tātou ta ma le sa uniuni. O le mea ua whai e Yesu I le whātoto lea. Ua wawai tonu ai le afa. O le lima, ma le lima. Number 5 is the number of grace. O le numela o le alofa tu no le tua. E le alofa tu no le tua I vaenga umai e lua. Ai siona punga o le alofa tu no le tua. E le teimi e umai. Ele te me tu e feta ngisi tu ai au fatamala ua uma ale vaenga la le na fatamala e alofa fo ye le tu ai le avano avole alofa le tu le woti le ya le fio mai le saole o le tama fai puipo le ati le ai ja si ta pena uma o e malo ainga ye uma le sitianga awane e o mai ai tu e tau fituli pe aisi awange fio mai Yesu e le pua fio mai Yesu le sitianga ai aisi ia aisi ia va pele o a pele kwa ai u ke le ai kwa ai u ke ai fanga la ua le fa stinchi why is it share mai le ka ko swa o ma ko uso ai kelo e aisi aku fa mai la uri e popoto se fa mon ele lava tato ala lua e malipu lo inga o mai e o le pura I ele lopo o mo foi ma ko swa lava le leia ma tu swa nga ma to mo moe o le lava ma tu swa means our preparation is right on o le lava e alu le solo wala alu gil solo I o fa tasi anga o le fale o le tama fa I poipo e o tu loa ta pena fa pa ia a mataloa malefifia mo le fitu aso ia la me fa se mais casual le ai e siri pe ako wole e siri pe ako ko vai se pamula kalaka mai nga le ko fa ka mai ko so e le lava it's not enough fa mai la ia le e foi mai wa u mai le tu o le fa to a fa ia va wa alu le si tianga le kalesia ma le si afa ai mana le si afa ana ta ua mal tusi lus fulu mal lima lus mal fama lus mal lima tusi mateio fa mai avesi la vai o lo seito I le to lua
ai te ia lisi ua leilisi. Amen. La lava e momoe fa, la sa woina, ma i momoe fa tasi le moe ngai tasi, le tamama le tina. Ai fiu lisi, e su elisi, wale ai. Wanimo, disappear. Ona tangi au e wea i ale a talo fai, po ile la to el moe. O le mea lea e nau nau e le tatum taupu, ia ave uma, le ainga, tama, ma le tina, ma le whanau, ia o uma tatou, ile si itianga. Amen. Oni fase ina tatou, ile si mea le taupu e winga ile a, for si itianga. Wa isi a onga whapea, o le onga atu tonu, o taimi o popo ngai alua si itianga. E fo ala to mau support e la tu te tonu mega ole mid tribulation. E fo le si view e whapea ole post tribulation e alua si itianga. Ese ai ole view e te tauno tatu lango ina e tusa mal tatu a onga. Ole pre-tribulation. No inga pre o luma mai o popo ngā. Amen. O luma mai o popo ngā. E avel si tianga o le whanau o le atua. So e se tau o le tele o nisi mea mātango fia winga le tau pune o si tianga. Ala tatu me. Langa se fululua tatu o vaenga. Kako stepu o vaenga ia. O le tatu o polkalami. Ale la tatu o atu le melo na lua. O le melo na lua. O le tulai mai o le anti-keriso. Aneti keriso. E o le si ngoe whai ngoa ai. I tono le tuspaia o le manfe ai. E manea ia o le upu le anti-keriso. Langa e whaatau le tangata. Le te tai. Langa le upu pist. O le manfe ai. E whaatatau tā lai lea ngai i le whainga malo malo te tai. Lo inga e broad, more broader. E whaisi lau tele. Le upu manfe ai le vea ima. Whainga malo. Al telo te mia la ufa ngaina le upulea anti-keriso. It's more specific to an individual, a leader, po le tangata e tō tasi. O le vaenga lea. E whata ua tele i le upulea o le tūlai mai. Po le reveal mai, po le whaai loa mai lea. O le manwhi ai, ia po le anti-keriso. Anti-keriso, whaai loa mai. Te ama vaile si tianga o le kale sia Jesu Keriso. O nei loa lea po o ai tonu lava le anti-keriso. De ala whaita wina le lua te Salonia lo na mata upo e lua. Lua te Salonia lo na mata upo e lua. Ma le si le me ese le vevesi e le langia me se tonu o le li o lea o tangata kerisiano na mata upo le nei. Dia. Space maalia tu ata tole ne i malama lama. O le mata upu lua. O lo i upu vapea. O le nei mātou te ai o iatu tau. Le au soe. E le mata upu le fio mai o lo tātou. A li o Jesu Keriso. Ma lo tātou whaapoto potoina i a te ia. Ina nei vave luluina o outou loto. Pe a whaatua tu waleina i se nganga. Ia pose au anga se. Pe whaatua tu waleina i se nganga, po se upu, po se tusi, pe se i mai a te i mātou, pe se i wao mai le aso o Keriso, the day of the Lord. Ma te ole la le day of the Lord le tal no e kawa atoa ia le fitu tau sanga leo popo ngā. The day of the Lord is the day of judgment. As i umon whamtala tu leo o le foi o le context ngā leion ta ue e Paulo i le kalesia lea. O no revesi o a onga se, as e uma tatu o iai. E whamai, awana i whase se tasi a tūtou, i se tonga fiti e tasi. Awa ele o mai le na aso, le ale na aso, the day of the Lord. Aso popo ngā, aso whamsinonga ia. Se ia muai ona tau nuu o le te a esi. Me tau mai le si upu tāua lea. O le te a esi. Ma le sila mea, ma ia whaalia mai o le tangata o le angasala. The man of prediction.
o le tangata lea o le malaia, the man of sin, o le tangata lea o le malaia, o le e te atu, ma faa maua lungaina, e ia te ia e sili I mea umalava, ua tau atuina, ma mea uma ua ifo iai, tangata, ma aluifo ai lalo. Na, o le antikeriso le na, o le tangata o le angsala. Fai ngoe Paulo o le tangata o le angsala. O le tangata o le malaia. A o le fisiri. Wai ele nei tangata o le antikeriso. O se tai. Wale o tatu lo le tai. Tele awa onga le tai. A ilu tatu te turunga o le tai fa le malo. It's a political leader. O le asau le mana ma le pule faa satani. O le latu te tai na o satani po le tarako. Ai o le afa o ngai satani. La tula na mana po le pule satani. Le power le o satani. E tu la uri e to lua. Te ta watula le si li mulmuli a le li mo moale. O le antikeriso. O le afa tangaina foi la le tua le antikeriso. Na te faia la na pule le langi. Ia na te au mai ai, ia ni pōpua ngā, ni sāwanga, whamsinonga, ma te utia e whaoo atu ia Israelu. Ma e o le atu toia I le lolangi I vai taimi, pe a mawai ia le si tianga. Ia, taimi ia, po tu tonu o le fitu tau sanga le an tātou o pōpua ngā, le vaenga long tolu ngā tau tia o tiai o taimi o pōpua ngā ia kopo. A le tau tala noa, e le antikeriso, wa fai loa mai le antikeriso le vā tonu wā lea, le vā o le si tianga, ma le amatanga, o le melon tolu le tātou te o ti ais taimi, o taimi o pōpua ngā Iakopo. O le tangata foi lea, o ia foi lea o le aia folaina, ia se whengainga o le file mu, ma le nuo Israelu ala I se whengainga, ia o le a sainia ma te tai o le malo Israelu, staimi lumnai. Ai, o le tu se whaalinga o lo mta upo suma le tolu lo whai upo mua. O lo iei upu I whapea, o I nāle si meo lo whaamanino mai ai, le tangata lea, a o lo whaingo mai nā o le manuwhi ai. Whai mai ua o tū fo I leo neone, whai upo mua, I le matawhanga. Ona o I loa I leo le manuwhi ai ua aluae nei le sami, ia whaawawa ia tuaile o le whaamitalanga whai mai, e fitu o na ulu, e se fulu o na nifo, ia nafu i to e mo le mta upo sumo le fitu, fai upo e fitu o le tusi lava whaalinga, ia le whaamitalanga lava lea, o le manuwhi ai, e fitu o na ulu, e se fulu, ia ona nifo. Paule mea le tātou te iloa, pēr tātou vava aianga I ai, I le tele o tua inga, I le nei vai taimi. O tua I ia, e nisi wha mai o, ia, o tai au malo, o tangata lea o Vladimir Putin, le si lea tangata o lo tele na Putin po le presidente lea po le tai o Lucia le nei, o nisi fo wha mai o Prince William, ni nisi tangata o lato tua ia, o nisi foi, o lato tua ia si Pope Paulo, Paulo Francis I Momua, o nisi wha mai o Osama, o Baraka, o Obama, Ia nisi fo ia o Donald Trump, ia, o nisi fo ia, skako ko ingo Donald Trump le, kau whanga fo ngaka ngi ka vai kui news, ia, e o fo ia la isi senituri o le whasolonga mai, ia, i lava le tua inga, talo le tasi iwa whasfulu, vai teimi o tasi iwa whasfulu, na nisi tua inga, nisi fo I o tangata e whapea o Hitler, ia le manuwhi ai, ia, o vai taimi fo I ana o le tasi lima, tasi fitu, tasi lima, tasi valu, le tangata lea o I fo I o Martini Lutelu, ia na iei fo lon tua ia osi Paulo, e fo I mai o le manuwhi ai, ai te loa o le tele o nei tua inga, e le ai ma se vaenga o le tuspa ia, o tā ua mai ai pe wha mao nia mai ai se tali o nei manatu. Ia,
po fesili fo nei wa fesili nei tauntato fesili ai a oi moni lava le Antikeriso a fea fo i loa moni ai o a fea fo i loa moni ai a fea fo i e sa wai ia lena foi atu ele ai ma se mea le tuspa ia o fa mauni ai se tele o nei mautua inga na paule me o lo ia il tuspa ia o lo fa matala mai tuspa ia tusia na uta watu nei e sau mai tu tonu le tangata lea o tau pule pulenga o tau pule pulenga o malo e se fulu ia po o le pulenga foi aroma e toi revive mai e toi ola mai what we call a reborn Roman Empire toi ola mai stemi se o feita wina le tusia Tanielu o lona mata upo e fitu o lona fai upo e luas fulu ma le fa mai ona ni fofoi e se fulu o le nei malo o tupu e se fulu o le nei malo o tupu e se fulu ia o le atutu mai e muli ane foi ia te ila tou o na tu mai o le tasi e ese lava ia i e na mua mai e fa to ila loina e ia o tupu e to tolu walo anga lea winga ile tangata lea mai tu tonu o fai ngā malo e se fulu leana o fai tawina mai leana eko mai li tusia whaalinga al mata au po sumal tolu ia mal mata au po sumal fitu leana o fai atuai nifo e se fulu ia maulu e fitu al vai po lusu malima fa mai nate faia upu e fasa e ile siri ese winga pe fa tawemu pe fai ile siri ese ma fa umatia e ia au pa ia ale siri ese e manatu o ia e fa aliliu i tausanga matula fono e tu ina tu fo ila to ilana pule se ia fa fonga yupu ia se ia mavai le tausanga matausanga luinga le tausanga tasi matausanga lua luinga ngā upu matausanga 1 plus 2 equals 3 fa mailea ma le vai lua nga le mu o le tausanga luinga ma le ono masina tolu ma le afa tausanga taimi whaingatala ia o le a tulai mai ai le pule sawa a le ula lea po le sifi lea o le Antikeriso o fea me iei le tolu ma le afa tausanga lea o lo iei tu tonu o le fitu tausanga lea e vava ai atu iai i le lumanai taimi o pōpua ngā o Iakopo le tautala no ai is taimi mulimuliane po nei ia po le foi vai aso o le afa mulimuli o le fitu tausanga lea e na le tolu ma le afa tausanga whawewhea le mua whawewhea le tolu ma le afa mua o le a tutupu ai mea tau o pōpua ngā mama fi le mu i sei ngā whengainga o le fi le mu ai taru te o atu i le mauolo o iei se me lu matu le na o tu o tonu i le o lo ta ua mai ai e wha mai taipei o le whawhine o le a whanau e wha solo ina matuitui ma ti ngā pua ngā ma mafa o le a o atu amsalo o le taimi tātala noa i pua ngā ia le fitou sanga lea o le a tātu taua i le maulea le tolu ma le afa tausanga lea o le afa tele ai ia whainga a le sifi lea po le ula lea e whaia lana misiona po lana au na sau e whai o lea na sau e te i a Keriso Jesu malona malo ma whaifo tangata uma i a te ia ia e fo inisi tua inga whapea o le tangata e ta o le Antikeriso lea tautana no aifa mai o se tangata mai tutonu lava o Israelu, se te tai Israelu, se te tai o tangata Iuteia. E tūlai mai o ia ma, mai o ia o le Mesia. Ale a wawe ona whaase sei nai tangata, matu o isi le manatu. A o nei whamatalanga uma, ia wana o ni mea tusia. Ai le ai ma se whamauninga, ai sea. A wafo i leo tā ua mai le tuspa ia se mea e whamauni ai nei manatu uma. Ai se o tatu ola le tuspa ia, po le ala se tala le tuspa ia.
Awa o tā ua mai ai. O le ailoa mawa aia. Ia le tangata lea e tau le Antikeriso. E iei le teimi e iloa ai. Mawa aia ai i le lolangi. Le tangata moni lava lea e tau o le Antikeriso. Ia po le manufi ai foi. Danga lai tusi atu le apostolo Paulo le kalesi e te Salonia. E iei le aso o le a faalia ai le tangata ua ta ua o le Antikeriso. Toi foi le titi ala te mana fa o matu si vaenga le ai tala tu le tatu leina. Toi foi le titi al tatu maule na taua. E tolu ni mea ta ua lava na ta ua i le maule na le na foi te wina. Le lua te Salonia mta upo e lua fai upo e tolu e o le fa. Lua ni mea ta ua le o te tusia i. O le aso le li. O le tangata o le angasala. Ma le te a ese. Whafonga la. E le mua o mai le aso le li. Ia po le fitu foi tau sanga le o popua ngā. Ma masinonga le tua. A o le I faalia mai le tangata o le angasala. A e le faalia mua mai foi le tangata o le angasala. Se ia mua tupu le mea lea e tau o le te a ese. O ringa e mua le te a ese. Le apostasy. Lona lua, whailoa le tangata o le angasala. A e muli mai. Le aso le li. Po teimi o le fitu tausanga o pōpua ngā. O le te a ese, tātou mawawa aianga i le upulea o le te ese po le apostasy le upu whapretania, e lautus pa ia whapretania. Whangaina e Paulo le upu o le apostasy mai le, sau mai le upu e leni o le apostasia. La upu apostasia lua na winga e taitu tusa le leia, momua. O le wha esea po o le vavahe ese, mai se vaenga, to be apart from. O lesi, ia po o le, tutu mau ese mai se vaenga sa iei momua, to live and stand apart. E tō tele lau nisi o sikolo tu spa ia usum tō whawhine e manatu, o lo tau tala Paulo. E whaatatau i le si itianga o le ekalesia, i le upulea. Vavai ese. O le senga la o le vavai ese lea malesi, vavai lea malesi ave ese lea na lona lua. O le vavai ese ona o se pule, po se teita inga. A tātou mamo faula. O le pule Yesu leo le ave ese si tianga leo se loto tātou, i le filfilia fo e tātou. So leo leo onga, lesi leo onga, le maa nei ia. I wish I can totally believe this one and endorse this one and support this one. But e ilisi winga. Pule ale oe, pule ale me tel tonu iai. A ese lo fi tel tonu wa ese le maa nei o le vaenga lea. O le winga o le apostasy po le upulea. O le vavai ese ona o se te inga. Ma te olia fo o le si tianga e vavai ese. E o ese mai i le vaenga lea. E tu toe lea. A ese le si vaenga. E ese i sulana e kale siele i si tianga e peon tātu tala noa. A o nisi lao manatu e winga i le upule o le te a ese po le apostasy. E whaasa tau e Paulo i leo ese mai o le toa tele o tangata Kirisiano mai le wha tuanga i taimi a toe ina a wha ai loa mai po ai le Antikeriso. Pe ia lau taimi ngi tātou te iai. People will lift the faith and the doctrine and Christianity faith. O le a toa tele tangata o le a te i le tua, te i tala lei. Ma toyo ese mai ai, ia po le vavai ese. Ma o ese mai, o se senga la ma le mea mua. O le vavai ese ona o se teita inga. A le vavai ese lea. O le vavai ese, e o ese mai ona o la tau lava loto. Na fo ila lai whao ngā mai e Paulo le winga tonua le mea lona lua lea. O le o ese ona o la tau lava loto. I le mo multi mo teo. O lona matau poe wha, o lona whai upu mua,
e o le tolu na foi te wina e foi upule ia na batu e lole po la so fina ngalo e te so mai mai fu so sili al mo multi mo teo alona mata upu e fa o lo i upu fa pe a o lo tau tino mai e le nganga e o ese nisi mai le fa tua i tau sanga amuli tau sanga ngi tatu ti ai la tu te fa longo i nganga e fa se mamata upu te moni ona o le pepelo tangata tala pepelo we o fa muino la tu loto fu te ifo i le wa mea asa la tu te vavau i le fai va e ma lui fo ai lalo a le winga nga o le si winga nga le upu le apostasia apostasia o no winga wo ese ona o la tu lava loto wo ese mai se mea sa ye momua e fa taula i tangata o le ate te ese po ua vavai ese ai la tau wa i la tau ona ua te i le atua ese mai la le matango fie pe a fai o lo fa winga moni e paulo lana fa punga le o le te ese fa mai mo mo te ese ona fa i lo mai e le o le tangata o le sala pe a fai o le winga moni a le ana tu sia e paulo le upulo le te ese o lo fa ti tau i le si tianga o le kale sia Yesu Keriso tua tala fea ngai ma fitau i le ai e mo muona ese le te ese ona sawa i lea ma fai loa mai le tangata o le sala luinga o nawa pung e le iloa ese kai mingi fa ato ai loa po Putin po Trump po ke le kua inga se ai po ai lava le lo ai lo ko fanga ungi kai mi le tangata le le lava e vesi ka ko ia ku ia i o te ofo pe a fai e iloa ese a le fai mai se i longa lava e alusi tianga pe a fai sa ole me tonu lea le winga le context o le manatu o Paulo ia pe matua i loa le te ese ma leo ese o tangata mai le fatu o tuanga o fai longa ia o le fai loa mai o le tangata lea a le teim tonu lea ia ua uma le lofa tuno o Yesu wa avere si tianga sau fai loa mai le tangata lea o le antikeriso po ai lae ona to aso o lolea ma le aso le li o teimi o puapunga. Te tala atu le tato leina e so fina ngalo ia ona e mili maila ia le tato numera tolu fitu tasi lima iwa tolu ma e so fina ngalo le fiafi ia na fa wawo tu pea le tal no atu le fiafi ia e mailo fina ngalo o le Revelation po tu si e whaalinga lo nam tau po suma le tolu o te whiwhita wina. O lo eni mea tau ni e winga e le tangata le tatu tal no ai. O ai le tangata. Tau po su tolu lo na whai upu e lima. E o le whai upu e varu. Whaafonga upu e lo whita wina. Ua avatu fo i a te ia upu lima. Wa watu fo ia te ia le ngutu e tautalai i upu te tele ma upu fai. No inga wa watu ai, wa watu le ti Apollo po le latu te tai, po le tarako. O le nganga o le ti Apollo, lea o le atufa i le tolua le tatu tal noa i le sieli ia po le perfetta pelo i le vai e so fau. Sa me wa watu i lona ngutu e tautalai i upu te tele ma upu fai. O tu ina tu fo ia te ia le pule e taua i le taua i masina e whanga fulu ma le lua. Le fo to e eko mai i le tatu tolu ma le afa tausanga. Isa o le fast fulu ma le lua masina ia o le tolu ma le afa fo i leo tausanga. Fati tauanga i le afa muli o le fitu tausanga leo popuanga. Lea o le a tulai mai ai le tangata lea. Ia mawhaila na pulisa wa. Fa talofa le tatu wala umomua. Talofa lava. Talofa. Alo le se Paul. Oni. Talofa, Jacopo. Wa matango masani ngi lo fonga. Marulu wala sia pakai de ko e paima. Se longa lo fo longa ngalei. Lo sunga foi a te voi le faro lo ngol ngi kula le fia. Yeleli.
kai ka faso no ka maka ngoki ta o kala o ga ko inga pe ka ke o ai se o yesu wa ta do meu yes e ko fa long ko mai kala nga ka ka ile rumanga ai foi marka ko vai foi le ga ro langi o me ro ku poi ile ko ko ngofi o voi ma ko ngor wenga ye wo ya na fa ya every tan de ne ji nga yi si po yu so sa ma ko ngal lu si ko sang ya wo a pe ai ya wa ko si o pure ye wo ko poli ya a khai ga la le ba wa la pa ko da wo poli ke ia mo me sa wa ma o va lo anga ai tupu ai a matana vai o pe o me le ka ke va e ke foi ka ke fa so e ko vai foi ele nga sa ma ke le voi ao ese ngoro ku mai ko we ka re sia o wai le o ma na vai le fai nga a se ya tio po yo le adi a peore hanga ni po kalame ya longo pui ali i pe singangalo poi lava le si poi lava o e fa longo mai lunga ni po kalame o le hanga ka fa so ni fia geleli me va ro vo ngale sa orga ka e onga mga geleli su fa ka ku spaia ia ma pa pe venga e o longa i lo le o wa ya yo le finalo le ku va pe nga ko fa so ko fa ia ma fu malila ma ya ka fa so ni fia tai ni lui ka o vo so i vo e ma le o la go ia i ni fu ai le ka ko ke ka go kere lo po le finalo le ko le so ka e au o e la no ye de ia me ka o ka ku mau lu mung ka ku mau le kala le ko yesu i ko ka ko sencha ka ko ranga pa tu tai jake ka yesu nga pun tai manguia lava le foi vai aso alo fati a to e pa pesio ainga to fela le vai aso tai mal fa so faz po tai ro ya pata lo fatu le sta tu la talo ya oi le sa no fa man mole la lunga ta lo volung ya sa no mai ole vai ka wo ya mo oi puisi mama pangal vai no ka no vai nga ye tau si yana ya ya na un te sa no ya ni wo oi mata po fara o wo ya vai foi le lang lava male langa male ke no foi nei fa po se ilino na vina to wen na to ta mai la to yao ela sa mai la lua si tianga ile langi ele tu ka ile mara si tianga le ta o mai il sakaria tu pu na vai da papa ya alunga se fa sa o tu le mele ele luan si tianga tu sol vai nga mo o le si tianga le na o le vaenga lon lua ia o le afio mai leo Yesu e tu lau ele le maunga ya le bala le kusa tasi ar si tianga le karesia ia a le o le saunga la le o la ia e pe foi le lua afio mai Yesu e lua no mai lea ele o mai sa mo ai to o mai vinga sa wa a batula na karesia ai ngata iao ele sa mo le maula le ala na to tai no pa lo ni ya mo ma ko pa we le ba na le wa le la manino mai le maula ke salon tu nga ya io mai o ye tao ya a o nga tala le lo le talo ko no ta to ni ga e si tie lu si yana la le o mai le
Ia, ele o mai iao. Ele, ele ata iao. Ia. Te ei whi anga ngana o isi ngai pei roa iao le lang. Ia, na tonua. Tai peo melen tupu ia Yesu. Tai peo melen tupu ia Yesu au ia ilungo mongo olive ma monso. Te mina fio le lang. Na si tia o ia fa pena la vale. Te fio mo Yesu e watula na kalesia. Ia, pa tai. Aptai la vai. Ai mai. Pa ne foi pa lo Aptai mo le fisili nga. Ia, fa pena fo. Ia, fa se fo. Aptai. Ia, le statu fisili. Talofa lava. Talofa. Talofa poni. Talofa Antonina. Papela e misi nei po. Malo lava. Pastai mo fa malo si fo il polkala me mana ien nei tula il po. Malo lava e peia e tala le tau po. E fa lo muso ye. Ia e peia fa mana tu mai te le ta huo le tala. Ili o onga pa ye ho I tanga te ho ni sa uni man tanga te li sa uni. Ma lilo. E peia o mai le o onga I le tau po fo I e puto ia malvanga le fata mala I si taini wa moni ai to anga fo le lutu mo fai tau tispai ia taimi fata mala I male sa moni la tatu uma ia taimi fata mala ai ala fata tele la mo pu kala me mana ia nei fo po ia leli me se po uma la vai se mana ia fo ia la fionga le tua longo pea malangona le ta ua lea o mai whaftai malo lava I tau longo ia manuia lava le ngā luenga nei tai mo familiang alo fat ia alo fat fo ia toi fela I le vai aso ia fat ia soi fo talofa tatu lau talofa malo se fo lo sunga talofa oile sau no le lua talofa le lua ia sau no mai le ke mi vela le sa wetsi kianga le wa ava e nga ele e kalesia ia au ka kala ia wa nga mari diwa I yor ke mi funga le ia e de yor ke mi funga le fio mai le di e de ave nga I fo le kalesia ia tanga te yo la le ori isi tianga saule le ai ka funga u fio ki wo le ma fio ki funga la u fio ki ala ai di sau de si kianga ia ama tau le foi la e lua to inga tangata oti tangata oti o ia ke riso ma le tangata e oti e le o ia ke riso o le tangata la e oti o ia ke riso le ala I tonu wa le mo mote saloni e fa mai o e na oti o ia ke riso na ia fa punga ngai nga o e na oti fa mai e mo foi on tu mai o e na oti o ia ke riso o le toi tu mo mua na ai ei la le si toi tu ngal tu si e fa linga lona mta po lo se fu ma tauria la fa to a toi tu o la le si va nga le na fioti le o ia ke riso Yesu ai tu la ile fa sala na e si o faita wa tuole na ho le fa linga le lo se fu o le se senga la foi mai tani elu ia e lo toi tu o te tu I lo mal tu lo ti mo faita wa tuole o le tusi le mata upu e luse fulu alona fai upu e sumal tasi mai na lo fo no fali tele sinsina fams no mo murilea ma le lo ti ai mai uso le se fo lo langi ma langi ona loma e le lo fo I se mea e tu ai I la ua mai na o lo fo I o e na oti ia lo winga wo fa mai wo lo o e na oti winga la wo lo winga o tu mai o tangata ato mali o tu I luma o le atua I luma la no fosin sina le fa msinonga mul tele le on fo fola le tu stai ia o fola fo le testus afa mai wale mo wa yo la to ngole tu silola anga la ilalo nanga o molta time mai wa la fo ina fo ila to ile le pafi e muai o le ungalana o le se senga nga o tu elua ia e vaile e afita usanga e vai tu e lua il malo ke riso le afita usanga e va tailo lua e mol visili ongi fa ki kedea mo ka pun yef ia le tu ia la vale tu
por kalami. Ia whaftai, alo whaat fōi luai. Alo whaak. Ia whaase fua. Ia, sau, mosta amno, e mo moita ua. Ia, whatalo whaatu, tātou wala mulmuri lea. Mana sai fua la sunga whapea poni. Tā lofa, oi lea. O Selina. Oi, Selina, ia, sau lo langa wa umal taimi ua. Oi. Ua, tu mai sau lea wanoa wa umal taimi. Oh, ia whaftai lava. Le ai e mana ia whanongonongo atu. Ale, le anga sala unga fo e matou tai matou e kalesia. Tai au Samoa. Eia. Le ara nei sala unga la ia matou ulua. Ia sa. Ia, mana ia fo e stau le ia male maule ana stau noa iai. O le taimi nei o le angang pa ia. Au taimi le alofa tu noa o le atua. Le tatu te iai. Ia, o nao mea o lawa tupu Samoa. I le te le ta ua tula e wham pawala na ia sau noanga. E la e whata walan sau noanga ia i la tō o whaisi au. Ia, Ia la tupu Samoa le tupu taimi nei. Ia pawala na whamalo si a mātou. E lua o puna o pitia mai ai. O le whamao ni male ami o tonu. Le rangau taimi nei. I mea la tupu Samoa. Wale se whamao ni wale se ami o tonu. Ai pawala whamalo si mai. Ia mātou tū mau, tātou tū mau. I le ami o tonu. Whai al whamao ni. Male ami o tonu o le atua. Ia. Aftai. Mai o le utato ia i taimi nei o le alofa tūnoa. Ia i lo se alofa tūnoa. Ia o le ai festato. Ia ai whaftai a poni o mana ia la whanongolongo. E au te pole whanongolongo atua. Se iai poi tau. Le ia la mutau po fia. Te fia vile atua i po le asolulu. Ia oe whamone po la. Lele, na wea al numero a. Ia. Ia, lele. Aftai. Ia, lele. God bless. Ia. Whamalulu atu le tātou langa ua umataru teimi. Langa lenga whatu e whaliti tālo le whao le tanga. Langona le fiafi. A e mana o talia Yesu stei momol nei. La whaliti tātou tālo le whao le tanga. Whate tai mai le tālo lea. O le tālo lea ti talia Yesu. E a vea mali ima whao la. I lo soifua. Talo I lo whatu atua o lau te talo lea. Pate tai mai upu nei. Yesu e. Wa usau ia te oe. O au lava o le tangata anga sala. Wa u whalongo I lau upu. Wa au loa u te le sao I le ola e whavavau. I le na o so u I loa oe. Ai o te mana o mia lo talia ina oe. E whai lea mali ma whaola I lo uolanga. O te tala atu lo loto I le nei fiafi. Ma o wala watu ia te oe le li Yesu e o lo whaola. Se e fio mai I tu tonu ia te au. A vea I oe o le li o le whaola, o le tupu, I lo uolanga. O whalongo le nei fiafi, o te mana o mia oe malau whaole tanga. E mauai so wawa noa. I le ola e whavavau. Whaaftai Yesu, a wawa o mauti noa, wa e whamangalo I a wangsala. Wa o mauti no ina foi I le pōla wale nei. Wa e talia I nāu. I au lava au. Wa o mauti no foi I le pōla nei Yesu e. O au lava o le tangata. Ua whanau fawina. Ia vi ia oe. A watula uola. Whai ai lo finangalo. Ona o Yesu wa o te talo atuai. Whaftai I lo walofa. Amen. Yesu, le mātou, le I mo le mātou whaola. Mātou vi ia oe le nei pō.
Tuina atu o tangata le nei po le tua. O lava se tasi na te talo le talo lau whao le tanga le nei po. Ma tau te tuina atu whatasi atu o e lofa. Te ina o ia e lo nganga pa ia e lo na soi fua whale nganga. O le ale tapo inga po le ale lotu o tapo e atu e ai atu o e. Ai ia wha maoni lana te utinonga le nei po. Fa mai lau o fionga pa ia. O ila tō uma o e Natalia o ia o oelea. I le whātua tua. Wa e au maia i ai o lea manuia e ta uai i la tō o whānau o atali o awhawhine i ato e. Le tusi Ioane mta au momuolon wha ipu sumane lua. O lau whānau lea. Whamanuia i ai la tō. E le swafa o Yesu ke biso. Whamanuia i lo o tunu ule nei po. Ma whai ngā mālo longa. Ia tu mau i ato e le vi inga. Le whamanu ma le whanetanga. Aso umai ho o lava le whababau. Amen. Ia, sa mor tātou por klamena. Whamalua tfo il tutiru la tō walau mai ule mo se amanoa. Ia, la vaveta la tu tātou leina i lewa yaso. Ia, ai manuia lava le nei po, manuia fo il nei wa yaso i fuanga. Ia, o la auto. Auna nei poni fonti tātou to e wheilua i lewa yaso. Fa so i fuia mai manuia. God bless you all.